Siyanivuselana namhlanje ekuseni bazalwane egameni likaJesu. Sesiqhubeke nesifundo sethu se-History of the Church. Itolo sigcine singenise imvuselelo enkulu eyavela eGermany la khona kwakuvukela omnye babeli kwakuthiwa nguMartin Luther waphikisana napapa asime kakhulu embhalweni egameni likaJesu. Namhlanje ke sitawuqhubeka nemisebenzi kalo babeli simbiteke ukuthi ke nguMartin Luther waseGermany egameni likaJesu. Waqhubeka ke umsebenzi bantu bakethu waLuther wabhala incwadi letiningi washumayela wafundisa wabafundisa bonke balandzeli bakhe egameni likaJesu. Labanye nje bomonke nabo masistela babona lokho ukuthi lo mkhuba kutivale ministries vele ngempela awukho eBhayibhelini. Naye loyo Luther abantu abakethu wayijijela phasi wayilahla ingubo yakhe kuba imonke lapha ku-1524 egameni likaJesu waze walekelela ngisho nalaba abanye bebafuna futhi kuyidiyeka nje letindzaba tema-monasteries. Lamanye ama-monasteries vele agcine vele avaliwe. Lo munye nje sistela wasitwa nguLuther asabonile-ke lokho ukuthi cha letifundisiso tema-monasteries atikho mbamba eBhayibhelini. KwakunguCatherine van Bora. Lo Catherine van Bora loyo wayekholelwa kakhulu kuleti nshumayelo taLuther kangangoba Luther wagcina ashade naye vele loyo Catherine van Bora ngeminyaka wa-1525. Lokho-ke kwaba imvolo enkulu bantu abakethu because bobabili bebatibophele esifundweni esifungweni sekwekuthi bangema-monks and bazi bangema-monks nje abayuze bashade nanini. Kwase kuyabonakala-ke kwaba sobala lokwekuthi vele lo mkhuba wama-monk awunaso sisekelo eBhayibhelini. Yahlolwa enzaba eBhayibhelini kwabonakala no hayi kuvele bebafahla umnyama. So lo mka Luther-ke lona wamsitha kakhulu vele emsebenzini wakhe wokwenta kushumayela baqhubeka bathola abantwana labanengi babusiseka egameni likaJesu. Cala ke imihlangano ke leminingi yekuphikisana icala kusukela ku-1526 kuya ku-1529. Kwathi ngeminyaka wa-1526 bantu abakethu kwase kuhlangana nje umhlangano lomkhulu lapha eSpires bantu abakethu. Kepha ngenhlanhla lenhle noma lembi empire abengekho lapho kulo mhlangano abajelwe ngumnakabo. So sinqumukile sagcina sithethwe lapho kwaba ukuthi tikhulu noma ke emakhosi akabe nemandla laphelele ekutingcumela ukuthi bathatha iphi inkolo ida balandzela papa noma balandzela Martin Luther kukubo losibenda njani egameni likaJesu. So balandzeli baLuther ke bathola ke kuphumphumula ke kancane ke egameni likaJesu wase uyanza ke umsebenzi wabo. Yini sizathu lokusenda ukuthi kube nale turnover kanje le turnaround kanje kulokuthi phela empire naye papa bese basemphini kuliwa ngale kumatima bakhohliwe ngaMartin Luther because kwakufune bafocus ekulembi egameni likaJesu. Nakathi uyaguquka papa ubuya ngala ukhanza into setilungisiwe ngalenye indlela lapha ku-1526 ubambisa ke umhlangano lomkhulu lapha ku-1529 ubita lo mhlangano vele ophuthuma kwaseSpires boso wesibili ke lona ke ngoba lo wecala bo-1526 kambe phinze wabita ke lo munye umhlangano waseSpires lapho ke wabeka ngalokho sobala lokuthi akayivumi ke neze lele ekhulunywe kulo mhlangano. Leso sinqumo lesithathu kulo mhlangano wa-1526 wathi cha abantu babuyela eRoma bonke vele egameni likaJesu, bantu baphathwa eRoma egameni likaJesu. So lamanye ke amakhosi agcina athi no vele ayikuyala-ke babhala ke incwadi ke baqinisa vele ayithenini bona bayaphikisana naloko ukuthi umuntu aphocelelwe ukuthi athathe iphi inkolo. Kusukela ke ngaleyo ncwadi leyo kusukela ngalelo balandzeli bonke baLuther ke base babitwa ngema-Protestant. Leli gama ke lethi ma-Protestant lisho ukuthi ngilabo labaphikako. So Charles akavumanga ke kuyamukela lencwadi yabo lena kwabonakala lokhu cha no vele kufuneka liwe ke manje nalama-Protestant balandzeli baLuther egameni likaJesu. Kwase ke kubitwa ke umhlangano ke lomkhulu ke egameni kuze batoyicetha ke lendzaba ke yebalandzeli baLuther egameni likaJesu. Kwabonakala lo sibantu baningi vele labalandzela Martin Luther futhi banemandla futhi banengani egameni likaJesu. Wasuyababita ke empire kokusibete ke emhlanganweni egameni likaJesu bete lapha eAugsburg. Ubabitela ke eAugsburg lapha ku-1530 lapho lo mnyaka loyo. Wathi ke
ababhale incwadi bayibhale nje phasi bayicacise kahle lenkolo yabo lokuthi bakholelwa kuthini bathini kahle kahle bawenda ke lo msebenzi beta nencwadi bayiphethe ngilapho nje khona bagcina ke bayichaza bayifunda bayichazisisa lenzaba yalomhlangano wase-Augsburg. Umfundisi MG uye wakubita lokho ngekwekuthi Augsburg Confession. I remember him saying ile kwakuyi-Augsburg Confession egameni likaJesu. Uyafundwa ke leyo ncwadi yabo bantu abakethu kulowo mhlangano loyo kwaba sobala kodwa kokuthi ke vele emaroma akayemukeli nani indzaba yokuthi indzaba letiningi tincunywe eBhayibheli kwabonakala ukuthi adingancunywa eBhayibheli kuphela napapa naye akancume naye hayi ke leyo simo leso sasikhombisa ukuthi ngahle kusuka impi ke ngoba phela abalandeli baLuther bebangafuni lokuthi papa abe nesay asekele noma ashintshe eBhayibheli egameni likaJesu watifungisela ke lokhu uzana Charles lokusivele utawulwa naye lo Luther egameni likaJesu. Siyabona kwafika ke lapho khona ke kwabona lama Protestant asabona lo siyathi emaroma afuna kulwa nabo so balandeli baLuther base bahlangana balungisa nabo ukuthi no kungcono ukuthi bakhe yabo ke manje inhlangano kwakuthiwa ke Smalkite League leyo nhlangano leyo angakutshela ke umfundisi MG uyayati kwangena ke makhosi lamaningi lanemandla egameni likaJesu ayijoyina le nhlangano le yabonakala lokuthi iba nemandla lamakhulu vele lamakhosi ke abantu abakethu labehlangene ngalendlela abesafuna kulwa wona lokuthi akuhlonywe imbi kusethwe imbi kuyoliwa vele manje Martin Luther wala wathi angifuni mina ukuthi inkolo ichutshwe ngempi ngenhlanhla lembi ke kwathi ngomnyaka wa1546 wasuyashona ke Martin Luther Jehova Nkosi yami wahamba ke umuntu lomdzala ke asahambile ke yaqala ke impi ke vele kwaliwa ke kwaba madima ke kwase kukhishwa nemithetho leminengi ukuthi abantu ababuyiselwe eRoma bahlukane neBhayibheli egameni likaJesu kodwa ke abantu abaningi babambelela eBhayibhelini bala kumkhonta nekumthobela lo papa lona indzaba yaze yaphela nasekwendiwa sivumelwane lapha ku1555 egameni likaJesu lapho khona Empire Charles wavuma lokuthi ayi ngileso sive leso asibonele ukuthi sithatha iphi inkolo silandzela umRoma noma silandzela Martin Luther kwafika ke la khona bona lokuthi uyathi uma ngabe umuntu ayibambe mbamba inkolo ucolela ngisho nekufa vele ngeke usamenda yalutho kangoba kwayina vele waze wehla esikhundleni wafaka umntwana wakhe lokuthiwa nguPhilip wangena ke Philip wathatha over akhona ke kuphumula ke ema-Lutherans egameni likaJesu akuphelanga ke nesikhathi lesinganani kwazi khona lapha ku1618 kuya ku1648 yaphinde yaqala phindze futhi impi lenye eyalwa ke leyo ke vele ke lamaRoma alwa nalamaGerman leyo mpi leyo yaze yathatha iminyaka leminingi vele abantu abakethu 30 years eloku kuliwa yalwa kwaba madima aze kwafika la khona kubonakala ukuthi ama-Protestant angahle alimele manje ngahle agcine abulewe aze asidwa ke yini inkosi yaseSweden bekuthiwa nguGustav Adolf leyo nkosi leyo yabutha nje bonke abantu bemasotsha aseSweden yachitha imali letiningi yawalekelela ama-Protestant aseGerman egameni likaJesu uyabeka kholwa ke lo babe lo Gustav lo egameni likaJesu wawalekelela Nkosi yami kwaze kwayena wafa wafela empini egameni likaJesu impi yaze yaphela ke ngo1648 kwase kwakhiwa ke sivumane lesisha saseWestphalia kusukela ngaleso sikhathi ke abantu abakethu live laseGermany lase libalwa phakathi ke kuma-Protestant egameni likaJesu noma ke labanye bebakhona nje bebachubeka vele baba nemaRoma egameni likaJesu iphela lapho ke indzaba kaMartin Luther sitawuphinde sichubeke nemlando welibandla bengenca nje bazalwane engakhona lapho ngoba nasikhuluma ngemlando welibandla singeke sihlale singadithinzi tonke tingoni egameni likaJesu busekani bantu abakethu ngiyanitsanza kakhulu in Jesus name amen.